Ayo bah. Nyonya Murti. Coba sampurnya Sukoyogi, sampurnya Nyonya Murti. Nyonya Saino sadi telur paling nyaman. Coba ya balik tak akan betul deh ya dah bere nu bebe dia pada kira deh ya dah saumpama gelurah karena bebe lagi nu ber yang tas ki dan gila sambutan ngorban ber aduh iya wes yuk, iya. Ada macet, macet. Bareng kenal jenenge Bang Luki ono rawan cilik si Bang Cipet nyawang lirik-lirik takoni
waduh waduh bareng guyu katon pipine jempit aku banjur lamun omong bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno aku banjur lamun bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno kandung petare bukan kokos mo padha jejebetan semelake pupus brahma ngambarengi tumara ning tresna aku kangen ngenteni temetese tresna kang sejati wate ana kelangan kowe ayo enggal kala krama wae Prabalingga mimik terus peteng ndak bareng Tometese tresna kang sejati bukaan lawange tresna dawang bagung kembang Prabalingga andar sakit lan yening sekara sumilae pupus brahma ngabarengi tumara ning tresna aku kang badhe ngenteni tumetese tresna kang sejati wate ana kelangan kowe ayo enggal pala krama wae atur sampeyan nuwun ayu tenan ora mogal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan kandung kowe pancen kumlupuh durung rempuh pelopati kang Mas Prabu Kumula kang wis setya kabuke bala sekara tobat kowe wanita keparat parang ngertian Bandung lanang jagat putra
marmoyo aku duwe aji sakti bendawasa rara janggrang manuta sun pun karmo aku dadi pepoyon candi sewu sewengi kudu hati kang maseto seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku kesetiaanku tak luntur hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku malam ini tak ingin aku sendiri ku cari damai bersama bayanganmu hangat pelukan yang masih ku rasa oh kasih kau sayang malam ini tak ingin aku sendiri ku cari damai bersama bayanganmu hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih kau sayang Atur semanun. Mas kula nuwun Mas napa teng mriki Yo. yen kabaripun enten dukun sakti suten tetampa estu bakal mari kula niki lara mereka ditinggal rapi Bringide kula suwi saja ini pada goi dukun pancen sakti kondangan babakan asmara masalah sepele cobi astane jenengan sing kiwa ojo kuatir yen ditinggal lunga raja epe sampun cerita besok bakal dirapi wong Probolinggo pripun ta pripun lakon diremati tapi rasanipun eco ting ati atas kados saged kula mari napa dukun as marati kon iki Mas nyuwun pamit Mas kula tak mulih
bali yen gelem tak rapi para selawase mriki dek kula suwi saja ini gampang rambyane kula dukun pancen sakti kondangan babagan asmara masalah sepele aja biasane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epe sampun cerita besok bakal dirapi wong Probolinggo pripun kapripun lakok diremati tapi rasane pun ejo teng ati kados sing saged kula mari napa dukun as merenikoni atur semanut Masir Dusek Mahendra nggak usah orang gono cari iyalah tahu juga apa mengaringan terapi ya selamat peluncur juga nggak usah orang gono iyalah kok tak ngambul jo aduh talang jong dunia nyare-are lancor tegar gulung kalamaan aje mana jan hendra monta tetia cilulut lamun kare bulan Masir ngocak talocor lamun burung ngetika sebera maaka sebera maaye lamun burung mak sekat lama sayang aduh man bagambong Rudi mimik dulu ngakalampi seta akalapi jong juni heya ngakui kaos hakalampi tika seta kaos saking tadek kemancing ngena sayang saking tadek kemancing ngena aduh talang ada gendeng mana janji kabul tak tahu mantolong mon ajanji saban marsanti tak tahu mana tolos los dikareng lagi kak mas tade pamikiran mona janji kabule tak pernah tolos dikareng lagi
tadek pamikiran aye Dengan lagi tadek pamikiran aduh talang kampung dulmanan nape ombak nape angin lamun angin terus katanya onangin lek genjul ka tengah kampung Rudi cus nape kejek kabulet tika do nape main lamun main kak mas made karo omah lamun main made karo main lamun main le made karo omah tuh pendek colok nih ambu kalau mendek ambu lu iya ambu ayo bang aduh talang Mas Junet aduh pangkat jaran dalam tanah mana tak kuning setak malia aduh eman kota olia rasaan coro bule mae dalam romah montak ngening bule se tak mulia kak montak ngening ayo mbak se tak mulia ya biar jalan lah mari mak Kodim marilah talang areng gedeng Galapin aja motena kenceng jelang mae dadana kaceng jeleng mae dadana Mencancina rumah cek mas tenda Korak malam semajena Korak malam mak semajena orang amalem lemak soma yena ampura ke lu pendet ayo iya iya saya bayar kaki nak sokompak nak aduh talang ada gendeng terangka mau obi mane teran lema obi manis karancengan kipe alente karancengan KPA cenale KPA lete aduh talang Saman Marsanti kepikiran bulan mak sambi nangis kepikiran Roni Kosima sambil nangis Mas Junet sarancengannya hati sarancengan nyakein hati dilai salah cengale nyakein hati aduh talang Kang Masir
Orse koni etale ana Morse koni etale ana Mon se koning le etan le enang aduh talang ring gendeng Mancencina tika cek maila Mon cina can hendra le iye jema elang 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 Karang malam mak semajela Karang malam mak semajela orang malam masuk majena aduh talang jong juni Junet aluran Menarena mampuna malam Iya pada makin pelari ya Iya Aigi Ngenom lu ngenom Meme dulu gitu Ngenom lu Lah sakit toon kalau nyuto lang kayak dengan lang non Iya anyar Oh si Bedek ya Iya Eman yo Wes lah Yes Duta kira Selaku boleh Aduh Menati-nati kemampuan seni Ini muklas Duta kira tiga Seragu boleh Aduh kilo ragus monglas Nare-are
Moklas segendeng le. Lamun kareng ngocak talocor. Ai, ya. Lamun kareng Ai. ngocak talocor. Yeay. Lamun burung Ai. bermayu. Promotor gempar tanpa getaran umi. Sampai rasa rong kasandengan. Mimi lagi baiki. Ole ole ole. Mone mana bulat ada pada Pak Inggi Moklas. Iya. Cuma tika panatan buleka. Ring segendang kilur Agus Moklas lek. Terabula nompak Honda. Meleh. Dek besen aku. Terabula nompak Honda. Setat terata dek bensin. Ole ole. Terabula nara atika. Ait, ya. Terabula Ait. nara atika. Kilur Agus Moklas. Karena seret cek natina ya. Awas, kesedot. Ai. Ngobok pandak du cek menyain. Ngobok pandak cek menyain. Iya. Lanceng mak terkaterannya. Rokon mak. Terima kasih penghormatan Kilura Agus Moklas. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk siang hari ini. Mohon maaf untuk cakancah baik lokal, umum Pak Kabupaten, serta sambut matur tak langkong nyon sepora. Sampai jumpa lagi nanti jam 8.